konde woni tappude fi kala hidon suti ko opposant jo CNRD donc mimi wawa famude sifa di mentalité ji mimi go hay ka page an do hore be IFDG no ari no ataka min hido wawi lan jettude gaño min la ella kono min ko be mi famina yimbe be Tidjane la puissance oyatuma mi ko do yeso mo do mi wolani ono Tidjane modi Tidjane mi ari do mi inni Tidjane ko ade on labudo berde na do mi wolano mi ardo do mi attaque hono Tidjane mi attaque alim hino hani wattangolilla dusu konde mimi haali di e modi Tidjane mi hala nimo mini o debbo mo ya video mo mi wadi on gadi mi andi dusu konde wola e pula kono mimi wawi riskude rela on dusu konde ko yata lango kono mi famina public on dusu konde hina halu do jentede hakkunde men debbo aro ina LCC no hani defande o indi do wasi LCC defan on me mama wo hara yobe andu LCC no mari yimbe dusu konde fi andintingolon fewno Nafisa to hebuno problem kanko e Troscan dusu konde yaltuno ka radio je Amerique dans les années 93 ou comme hella don o wi Nafisa to ko fenande woni o no wairi non kanko yimbe makko ben ko ni be dabbirta mbuudi wombe ben États-Unis jenti be lambe do wottentino wonno be New York edo wawi seditade o debbo dusu konde on nanata himo inna koro alpha ono koro alpha konde ananata o debbo no mo inna koro oya Lansana Kouyaté kono sa inando mo wala sellu ko enta hono koto sellu ko no inanta koto sellu onano ko respectu gol sellu ko koli dugol e sellu in connotation peul mi ande mi nanala mo inna koto Alpha Condé dum mi felita Alpha Condé no ecimo donc he musibbe men ka IFDG ro be yalta e émotion bani adama no hani andude gaño mum mi hido wawi jettude Dusu Konde bambo kono min ko be mi yeto public on Dusu Konde elle est pure que LCC mimi ko be mimi sacrifice to ko mi holla e public on gaño mabbe on ba onon ko aybe mombe wadanto promotion donc mimi risque min kaka page ngadi mi windi mi attaque ali Tidjane mi attaque ali IFDG ko en ngadi mimi nani don IFDG mimi yewtide e hore be IFDG tigi mi yetike be Dusu Konde wota be jonnumo on yeso on jettido yimbe o wadi yeso makanirano do konto yalti Ismaila Condé no do o wadi mo yeso konto yalti ya ono yayi briki o wadi mo do yeso konto yalti o communicanjo mon wonno do ono dade Sénégal ko el king ka on hari ko hondu ina ono rondi mo do Madik Sans Frontières na ono rondi mo do hande mo ini mo comme un nom public mimi do bude tanyinaade ko onon darta tan won ono warude nyande plein ono meeting c'est le ko don imi dari on au premier blogueur responsable Damaru deuxième blogueur responsable Benetou troisième blogueur responsable Tidjane la puissance sellu ko bonne communication wadi joni sellu ko kanko woni wadde meeting don ko IFDG kono yettirta élément makko ade makko o wada on troisième ko promotion parti makko o wadi donc ça veut musibe sa woli di piji ko muso horara nema mimi do jabi on critique hay au delà ido wawi lan yennude mi wiat min ko mi do andi public on ko bebe halane gonga
en wawa ta marsude ata ko gol tun jana non wonde ma onon ko men terto wadon ko faala do mena ko be me findin hakkile yimbe be dusu konde on don ardo wowli ko won kon public ha joni don continue en interview wolmo mena me humpita public ko mi dandi en foko public on huleti sitano messe ilo mi hara mi noddon onon tun mi wowlani on wadan tano la life ko do wola don maya don min mi do andi ko public on huloto ko public on huloto ala giselu lo kadi ko public on politicien yo mara moral valeur ala fere ko defendata ko intérêt ji makko di ko public ko woni o susata ko public ko woni o susata min no mi do andi dum so yi min kadi ono monsieur ilo ono digro no dalila ko fiye dum ono digro yini mi do jenta mami dum manade ko holli ko ko wiete ko opinion publique on faande mo kala contrôle de min no mi contrôle ay woni opinion publique on udditi ko hakkile mabbe de min mi do préférer yo yaltu ata kolla jiyo yimbe be luttu jentagol o debbo won Amerique do mo faala ka en faala naka on faala naka goddo go vaut mieux min yon présentant comme Adem Bondo wondo critique go sellu min dum no burani mi accugol yimbe ben be iwtira bawo debbo do darotodo inna dossier Fouta Diallo eno ka Nations Unies moi je vais me sacrifier min mi mara un problème si go sellu dalen kadi mi hala nay dum do kadi mi hala ni kadi yimbe donc min mi mara contre Tidjane la puissance fous Tidjani ko aden labudo bernde min mi waawi wiwde dum o wawde famde ko aden moddudo kono non mo mare mo wada actiji ono mimi anda site hara kon conscient ko nara wallata mimi ara do mi ni mo bodi ma ko anni makko mimi holaki hara ko nafa goddum o mari invite gol o debbo kono debbo elle n'est pas bon ni pour l'IFDG ni pour notre communauté ni pour la paix nationale donc hara imamu be ben ko be watta kon ka juulirde no mari impact e parti mon ko wado ton ko no mari impact e société o ndare hande yimbe mem no wana pire de sasinirede wadete tun yalto inno no menen ko men parti national hara me wata wolde dum don RPG ka dari na parti national CNRD hina fi leydi ndi o wawde famude mi marda problème e Tidjani mi mara problème ko ade min hayde balde do tigiri o yalti do wadi do kanyot musiddo amen tigiri hibbudo kadi yimbe be wallitimo min tigiri mi e mo Tidjani me yidi dum me weltani kem o wawde famude kono dum don piiji ko bonnante en kon ko be yi en dum don hida wawi critique gol goddo hare da andi qualité makko dum holla wonde ma hida anyi mo ma hida bonani non yontere feƴƴude min yon Tidjane la puissance musidɗo amen waali ɗo Amérique ɗo o waɗani mo ɗo kañoto mbuɗi buyi Allah waɗi heɓi yo Allah sawmo baraji kono ko wawi en tampinde kon fof ko be on tigi signala hi ɗum ɗon noon hino wawi hara on jaɓa ma on jaɓata onon IFDG si ɗon jaɓude no révisugol erreur ji mon ɗin wallahi hara eno e naɗo fewndi ɗo mais vous préférez les griots qui vous trompent. On ko dum burani les griots qui vous trompent. Be hande wonno be on attaque de do fo on mantude. Hande ko kambe hombodi. Ko secret ji mon be woni jondude lutube. Secret ji mon ni ko dimbe woni on habirde. Mimi yehi do meeting IFDG. Be tajila on be jattila micro. Yimbe be no suti dum ga. Mi altuno do mi attaque IFDG. Mi yimbe proposal la mi o mi tawtabe me yaga CNRD ba kambe be on ndenyande be respectani la bimbi ndenyande mi ari mi jindi mi habbiti mi ide esel simi ide esel kwando mi marina fore bawo ala giselu nego musibe ya lela mi hande mi nyamana selu mbudu mi maraka di ballangal mi habbori ala giselu ni on goddo ko min ko yer ko mi yidi ko ala giselu fo ma ka IFDG komi itte woni o wawde famude wona IFDG
si tawi ɗo joni hara mi ina adamo mi weldimamo mi naɓidi kono ko min ko Aliou Balde IFDG goɗɗo momi tawata wi meɗen naɓidi ka respect no hakkunde amin meɗen naɓidi ka mutidi ko Aliou Balde ɗulel Aliou Balde kanko tiri mo ono o yeelan ɗo ko min ɗumanoto Aliou Balde meɗen naɓidi moƴƴa noon kono hay kanko ono fédéral on o yi ono Belgique donc musidɓe yalteɗi piiji goɗɗo ala critique ɗo sellu fino añi sellu mano añi IFDG mais piiji ɗin public ono doit findinede Doussou Condé c'est une ennemie de la communauté, c'est une ennemie de l'IFDG. Jode analyse on parcours Doussou Condé on et piiji ɗo wolata ɗin ko fi tumo dara ɗo critique Alpha Condé ɓawa heɓal ko faala ma oya ɗo honno e Dumbuya ƴettoto ɗon mboɗo rondo ɗon yiya he analyse on Doussou Condé ko wolata ko ono tigi ɗo hande ko mi woni giɗo mon sabbi mi dara ko mbono inde ɗo mi bloku mi ala ha jangude ɗum no tertemo o wawde famude ɓe innilan ɗo donc hara mi koye waw famude min hina attaque personnel mi maridi e goto ka IFDG personne Alaji Sellu hande ɗo simiɗo fala mi nodda ko fi mi wawa yewtugo min Alaji Sellu no noddami simi yeyi kadi mi yiide o wawde famude min e Alaji Sellu meɗa noddidira kono toujours j'ai ma liberté de penser et de donner mes idées. Oustaz, j'ai une question, ce live. Enregistré pour... Oui, on va enregistrer, mais voilà le problème. Voilà le problème. Donc, à comme nous, monsieur Ilo, comme on dit là, mais voilà le problème, c'est personnel. Non. Il n'y a pas de tijan, mais des problèmes personnels. Comme il y a IFDG, il y a tout, on invite Doussou Condé. Si bien à Kali, comme il y a tout public, Doussou Condé, hina debbo exemplaire mo jama men on hani jentagol ɗum ɗo min o mi wola ɗum mi famina jama on si jama on nani walillahi alhamdu si ɓe famali si ɓe fala ɓe rondotomo min mi waɗi devoir am c'est tout min mi wondata e goɗɗo yetotoɗo Fouta Diallo no naɓaka Nations Unies fi makkinɗingol o daro ina hoto Guinée probléme ala kono nowoni probléme o wawde famude mais si on fala on attaque il lance on fala on dumantola min miɗo andi haala debbo on wallata IFDG wallata e ngene donc mi tañini non o wawi famude ok ɗimmum ɗum min mi yettiki on kadi ko hen ɗum min mi waɗanta domaine jiboy miɗo andi fo hino jogodir diina e économie e politique fof hino jogodir ko ɗum hande ono tapote live on musidɓe sinano live on kupa joni tapote live on yandi tapote live on musidɓe on wawi famude joni min mi waɗana on ɗo vidéo monsieur Ilo Ba ñande mi hawrodiri ɗo e vidéo on e vidéo maɓɓe min mi yino tun vidéo mi acci ɗon ko ino anndi hanno mi analyse on vidéo ko fi tun wota ɓe inno ɗo joni miɗo ari miɗo attaque ɓe personnel sinaɗo mi hawrodi honno mi holla on vidéo on kadi ñawonolla wattuɗo yilla ko wiwɗon ko on monsieur Ilo ko wi tami wowlu on tami critique ko sellu ɓa haray ko kanko to wona e mi yomi jokko ko yowodiri e culture on e diina on wotami wowlu fi politique o innen en jaɓi kono mi wattana on ɗo vidéo monsieur Ilo ko hennu woni wadde windanelal ley ɗo
windanela ley ɗon ko en woni rôle monsieur ilo windanela ley monsieur ilo ko hon woni golle maɓɓe ɗe communicant jo parti ka ok joni min mi holla on ɗo vidéo maɓɓe ndaron si tawi min komi won ko wadde e fe IFDG e komi won ko wadde e fe parti on kamɓe kadi si ɓe ala wadde ɗum e hoore woɓɓe mi hollay ono mi omi toñata ko fellite mi atuto hara mi toñaɗi jante ɗo hakke musidɗa miɗo seytiniya mais kono il faut wollidirane goto ari alaji an seedi ɓe yaltiɓe ɗi wondema kamɓe ɓe waɗi ko ɓe dowa wadde ko jama yo accu noddugol ɓe yo accu yennugol ko réseau sociaux yo waccu ɗum ɗo e ɗum ɗo mais koto yennaɓe ko woni kilanɗema yimɓe ɓe wona nangueɗe eya e communauté maɓɓe o yimɓe jooɗi fanki ɓuuɗe yimɓe jooɗi fanki joni kamɓe ko fewno yimɓe ɓe no nodda ɓe ɓe acca yimɓe ɓe nodda ɓe si ɓe yalta ko honto nene usu woni nene usu ko galle mum tawa nene usu inamo hotti kine komo moyen kine donc kamɓe ɓe innata ko kamɓe laami lakine mais ko kamɓe laami communauté haali pulaar donc sa waɗi a ronki yimɓe ɓe ninna way a ronku ma boɗi pop no reyni ñande ɓe installé no ko escade ma boɗi e ko woni yewde firta escade ɗo tout le monde a vu ces images mais hay no goto ɓe nanani ɓe dénonce fi ko ma boɗi yaha nanga goto anda ko woni mais an si teyde andi on communauté no sa yeehi ha hande sa andi mbano nanga ɗo ɗe hay fuy wona joni hay jeeyaɓe nokku goɗɗo wiide yo accide par ce que o bonna sifa seeɗa yawo ɓernanda hawre ma ɗi yiɓe wallidirde e ɓe ƴettuɓe en otage mais hay wonɓe yimɓe o accide on camɓe ko honno insisti dara to wowla sifa ko wowli ɗo kon hay passeport hay identité hande kadi en hattogue goɗɗo duwake jonde ɗum e nder leydi men ok mi ala on tampinde ano no acconomi musidɓe monsieur ilo ko IFDG woni koye parti politique ɓe woni kamɓe ko ɓon ko wadde ɗo e hoore alaji alseyni ko normal jaabela ko critique monsieur ilo woni wadde ka hina musidɓe ko critique ko ngol sellu dalen kaani kono kamɓe ɓe mari droit critique ugol sina ɗum nagoy si wona ɗum on IFDG ko institution coordination haali pular o ko institution mo kala maɓɓe no doit respectude oya ka min bete min mi innaɗo ko inde association moni wolde donc he musidɓe min komi yetton kon ɗo hina wondema koko mi woni ko wownude hina gonga ko wondema sellu dalen ko yen ɗaɓɓu ellaji yimɓe luttuɓe ɓen fof sellu kan hina yo wolani sellu c'est un saint si wona ɗum nene usu ko politicien jo kayna politicien jo negoy nene usu ma bori en ɗo si nangama nene usu e sifa ɓen ɗon fof komɓe ɓe andira ko IFDG ɓe andira ko hombo duwaɓe défendude ko institution go premier rôle honno hiɗen wawi wiwde wi alaji alseni ala timminde golle mum ɗe kono nene usu ina wawi felirde onno alaji alseyni fi nene usu acca sellu e IFDG nego musidɓe donc he musidɓe min on ko mi kon ɗo ka IFDG heɗa wawi ɗaɓɓitande ɓe prétexte ji ɗin fop ko haɗi ɓe resisa sowona hunde wotere wota wiɗo ko kamɓe woni responsable kaɓe fewdiɗo heɗa wawi wiide no ko ɓa fulɓe ɓen no yiɗi diina ko karamokoɓe ɓen enen kay yeɗe woyiɗen jangga alqur'ana ko ɗum perdini sellu no yimɓe ɓen no yiɗi wattagol puuto ko ɗum perdini sellu e yimɓe ɓe wakkilaki ko ɗum perdini sellu kono jamais ya aru inna ko erreur sellu ma ko erreur IFDG ɗon fof immoto daro min mbiɗo ɓuura tañirade IFDG ne doit wadde autocritique commencement à sellu dale
commencement à celle d'aller. Et après, à l'effectif de l'EFDG. Fannama o waɗali ɗum ɗo ko wondema ko yimɓe luttuɓe ɓen to woni responsable défaite mon ko ɓa Alpha Condé yiɗa on ko ɓa ɓe a leƴƴi ɗo to onon ko ni wawata marsude ko haɗi aron kon ka laamu min miɗo jaɓi yimɓe no añi o yimɓe falaka yon aro kono ko haɗi aron kon ka laamu tigiri problème on fof ina extérieur c'est un problème interne aussi mimi inna wondema IFDG tampina kama sonjaka kono ko adde tan gonga laamu ko ono moƴƴinta ɗum hina goɗɗo ko onon dartata ɗum ɗon noon wolugol gonga hatta arsike siya mi on hiɗo wawi yaltude ɗo mi ɓuure tañinata ko ɓuuri ko yimɓe ɓen ko watta ɗo ko yennugol min hella ɗum mina probléme kono yimɓe ɓen no hani wolanede ko woni kon ƴiya mi wola mi fillito mi marda probléme min e Tidjane mbeɗa yewtida fi affaire dusuɗo kadi mi haalani Tidjane la puissance mi haalani responsable kadi ka IFDG ouais so yiɗo joni monsieur ilo ɗo iɗo wawno noddude Alaji Alseyni ono tun e maɓɓe hara na waɗango ɓe live malgré que min politique on coordination min mi tawta kono si onon hiɗo wawi arde critique a Alaji Alseyni publiquement koyno si goɗɗo ari critique sellu publiquement konto ono probléme sellu c'est un leader Alaji Alseyni c'est un leader mais min miɗo ɓuure tañƴinade hiɗo waɗani sellu protection ina goɗɗo critique o politique makko ina ɗuma mais min miɗo ɓuure tañƴinade suuse wowlugol ko miiji ɗe ko e hoore teddugal ko lutti kon goɗɗo wuraɗo fiyo yimɓe ɓen fof jaɓe min kadi miɗo wawi wano min ɗo noon joni yontere ɗo kala haray miɗo ukkodire goɗɗo komin woni haray no gasa ligguito famude simi yeehi culture ko ñaa simi yeehi ka diina ko ñaa simi yeehi ka politique ko ñaa o andi ara komi woni e ñaa on ɗulele ko doy moni wowlirde mi ara mi etto mi analyse kono komi yettige on hiɗen e société secte ji ni fof no doit renouvelede no fof no doit réformede ok musidɓe mi ɓuure taññinade haray monsieur ilo so yiyoyi vidéo on ande harayna min on hinami lidduma ɗum ɗo kadi waddale en fus min ɗo hella o wawde famude min ɗum waddala en fus so yiɗi kadi en huwodiray so yi kadi mi waɗoyi vidéo go hiɗo mari haqqe arugol jonnamijo mo ngon e hoore vidéo on min kadi simi yi vidéo mo mi aray ko jama on naftota en fannama ko haqqille ɗe wonɗe yewtirde hina ammen aybidirgol min miɗo ɓuuri tañƴinade ko yeddotirten kon jama jentotoɓe ɓen ɓe ɓeyde haqqi fannama hina yennoje hina aybidiro aray mi salmini ɓe ka IFDG fof koyon andu combat on ko en goto dartagol ngol e leydi men ndi nde hani wonde leydi nunɗal kono mo kala men kadi darta kon ko wadde aray komi Alpha Amadou Bouria Diallo mi salmini on fof haray koyen goto onon ka Facebook mi kupay live on mi ara ɗo mi ƴetta yimɓe seeɗaɓe musidɓe mi en tant que ko débat argument min mi yaɗum ella min mi yaɗum ella qu'Allah vous accorde une longue vie. Ok, on a dit info. So wati la wana LCC de balde o yimo wadi do video ga
fi o griojo innaɗo wonata chef de district ko goɗɗo addanilan ɗum ko page min kadi mi publie yimɓe ɓen senditi conseil ɓawto ɗum LCC waɗi vidéo makko ko fi hen ɗum ko be udditen haqqil o argol tun ina no min komi moƴƴo min goɗɗo mi attakata goɗɗo no mo fuɗɗima bonnude haaju an kadi ko ya hollu haaju makko bonnu haaju makko c'est ça on famude yahe ndaron commentaire ɗin ka LCC e on vidéo makko ok o argol ɗo tun sodinira juuɗe non les Guinéens doivent se réunir ñarta min mi ala e ɗum si a ari a inni a bonna e fi Fouta e on lanca e la Guinée on sa e moƴƴintinen en fof mo kala waɗa e rénovation ka mum ko arɗoɓe ɓe bonnama haaju men ma toi tu es intellectuel tu as étudié laisse ça haray ɓe andi kamɓe ɓe bonnudema haaju on hiire jam oustas on hiire jam allo ok on jarama Mody Barry donc e jan ton minen mi ala on nande allo ɗo nande mbeɗa nande joni hiɗon e jam ko jam tumi yettude Allah awa ɗon yi o debbo mo wol ɗon fi mum ɗo minen ko Amérique ɗo mi woni ok New York ɗo ko kadi mi woni kadi o debbo kala anɗo o debbo sa en har yimɓe ɓen sono mantoto fe no Jacques Roger wonno Jacques Roger non tigirile ono média d'Afrique no Jacques Roger taw you don't oui média d'Afrique kaka oya honno ka bis balde no hari goɗɗo ko kan ko Ibrahima Sori kako on Ibrahima Sori balde enamo bis aha ok andi min ko Ibrahima Sori mi anduno ni way hay on non kadi to joni ono jokkite yewtore nde eɗo waɗi écouteur ɗon on ala nande no itte écouteur on abbe ɗon nande joni ko laaɓi ɗo gandi on debbo gilandema on saayi ɗon mantiɓe mo ɓeɗen on saayi fendo yewteno ko Jacques Roger on o sanzali gila on saayi o sanzali hande ko debbo mo wawa c'est à dire himmo ƴoƴƴi ha feƴƴiti yimɓe men ɓe noon ɓe janggata e goɗɗo sina ɗum andumo ɓe ɗo fof feno dari ɗo o yenni ɗo feno yimɓe men ɓe attaka hot Guinée o dari o supporti min déjà min ɓe supportnoɓe kala politicien jo ma kala e supportuɗo Alpha Condé gilandema on saayi ɗo yimɓe men ɓe karaɗa hot Guinée min on mi holta ko aduna kala jokkuɗo Alpha Condé après ɗum ɓen ɗon noon ko ɓen noon darino ɗo supporti ɗum kelli ɗo yenni ɗo kadi fulɓe Nafissatou kadi la même chose Nafissatou Diallo heɓnon ɗo c'est la même chose elle n'a jamais changé catholique oyni o debbo o e yimɓe makko ɓe o ko ni ɓe ɗaɓɓirta mbuɗi voilà ala ko wiya allo jama mais yimɓe men ɓen ɓe janggata yimɓe men ɓen anda nande so hakkille ɗen wayltoto no ñande weeti o ɓe no heno satti yimɓe men ɓen no duwa wata hunde wattum ɓe jokka ɓe ndaaru passé on tigi on la plupart passé on tigi on jokkay ɗum ɓe ko heen ko ɓe mari kon so ɓe ɓadike ma andore ko goɗɗum kadi ɓe ɗaɓɓirde ma no ni ɗi on debbo hay e nokku ala mo jentade si wona ka page ɗon ko ɗon warata o heɓa yimɓe jento kombo considére mo RPG kombo considére mo ka CNRD kombo considére mo Haute Guinée voilà ko komo yagal noon kala mo ɓe yi tun ko ya arɗo tun ina hande a falaka Mamadi Doumbouya ɓe rongdotoma ɓe adde hay so tawi a naada ɓe jahannam
ko komo yagal e angal andi kambe ko lokoni ko indu ko politique non piji gono ton na politique hen na politique dara ko yenna leñol yenna yimbe du na politique non dum ko hen non on debbo don non ko don comportement makko on donc so yefde hay Johnson jokki on ha harebe jangali be ala jangude be jangata e ɗum ɗo leere no satti e parti mawɗo won parti hay joni e faljugo sima ɗen faljede koɓe woni koɓe wonde faljude hay joni harela weltani yo moƴƴo kon ko wadde conscientisation jama on yewtugo jama on sifa ɗi fiiɗi piiji ɗo e toujours no encourage a buyino ɗon hare men jawada kono hare men jentoto ɗuma onon o yejjitata ono o yiggitata piiji ɗi ɗulle ko ɗum tagaɗo wota yejjutu piiji ko feƴƴi ko yo waɗu ko hakkille makko mémorise to anda sa goɗɗo waɗi on tii anditina jama o hala jarama assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah albarkam o andi no woni ko ɓeynata kon heɓugol la chaîne des événements enen noon ko ɗum ɗon yejjitete enen heɗen sikka komi inni on kon nane yimɓe ɓe no sikka politique yowodira fus e diina économie yowodira fus e culture yowodira fus on e éducation ɗi piiji fof hino jogodiri sellu ko waɗata ko no wawi lorude imamujo ka juulirde makko imamujo ko watta kon ka juulirde mum hino wawi nafude sellu ma loram sellu kadi ko waɗa noon no wawi nafude goɗɗo remowo fuuta ma loram remowo fuuta ko waɗata kon hino wawi nafude sellu ma loram onon a waɗa tum pensam ɓeynama no an yow ka juulirde wowla imamujo no wawi luttude ka juulirde o lorra on ka yaasi ndara wano ɓe imamu ɓeɗo arate ɓeɗo ina no sunna on inde bobo defetaki ɓe ala on pirindinde ka cuuɗi mo ɓe ara ɓe ɗo inna ɗo kamɓe ɓe jangi sunna on haray inde bobo inayo defe ɗole o yettima ko dina o waaji si an ɗon a esiri e sifa no an a inni defete kanko inni defetaki futu ala ina onon ukkodirta donc he jama on no hani famugol min komi watta konka live jan ɗo hino wawi on nafude no wawi on lorrugol tijjani ko watta konka no wawi lan nafude no wawi lorrugol ilo kadi ko wana non donc hiɓe wala wiwde on tijjani addemo kala mo o faala ka page makko kono no wodi ɓe waddata ɗon wawata nafude yevdeje comme la femme la min o debbo mi mara fus contre makko Idi Amin kadi ko ɗo mi arno mi wolani o fi Idi Amin o wawde fama ɓe luttuɓe ɗo fof bano bari professeur bano bari ena ɗo kadi mi arani mi haalani min miɗo etade fi udditugol haqqille woɓɓe e men kono eɗon suti wonde makko mi woni probléme o ñande Habibu ko yalti ɗo kon o wowuli hari ko hunde normal on woɓɓe ko nola innude ko hennu ustaji yo ukkanto e haala artiste ɓe min miɗo andi kan haala ɗon no wawi la lorrugol ka nder juulirde kan haala Habibu ka woli ɗon kono onon piiji ɗin ko si ɗi waɗi yi on ɗulele piiji ɗin hiɗa hani ɗi yi'ugol adi ɗi waɗugol ɓeyni o moko ba yi'ay patawol e nder sasa goɗɗo no wawi wowlude tum anda oɗo ko foccugol maɗi hara o yaltinali sawru ndu si tawi no an ko sa o yaltini sawru ndu o andu laawiki amen minata sum yow waɗaya yow ɗanoyɗa on jaram de ustaz assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah ino e jam jam tu yettude Allah onon goy ko jam tum yettude Allah min heɗike on ɗo ɗen ko sengo politique par ce que nane mi yino kono mi heɗitaki vidéo mo monsieur Ilo waɗi on on andi politique sino jouede mo kala ko intérêt mum on ɗum woliraka ni tum intérêt parti ma on woni wolede fimu par ce que ɗa mari programme de société ko on défendata fiyo on yaltitu ko kene ko yakkato golle ma ɗen
yo waɗu fiya heɓu place heɓa no yaltintinira on programme mo jogiɗa ɗon fiya yimɓe ɓe nafitor ko ɗum ɗon woni wonde politicien jottaw politicien jon noon si tawi goɗɗo wono wadde politique o waɗata fiyo ɗum o yaltito kon ɗum haray nafuɗa haray nafa hon ɗum wonanɗa leader joma wonɗo président d'un parti politique parce que tu ne te bats pas pour que cela se réalise haray nafa ala en accidiranay hakke na yon tigi mono mais ko wonɗo yewtude ɗo kon wallahi hiɗon wallitade fota yo yimɓe ɓen andutu point ji wonɗi ɗin e affaiblisgol en e nder politique on e watta yila quoi na ngaygu kono hande mi yi ko winduɗon kon kadi ay hanki miɗo ndara ɗo ɗen jangugol parti on ko oya on Machiavel ko wi'i sabu ko jama mo hiwɗa yo no laami a ndara himɓe ɓe o waɗi ɓen alalan tour tadi wonɓe ɓen stakko makko ko ɓen ɗon woni image makko on kadi seke kono ɓen o wa'i yo ko non o wa'i ko ɓen ɗon o hiɗi haray seke sa yimɓe ɓen no faible wonɓe ɓen takko makko ça veut dire kanko tigiri haray ko faible d'esprit o mari si tawi ɓe o ɓanni ɓen ko kelɗuɓe waɗuɓe hakkille muɗum vision ji jani yeeso marɓe offensif hara ko tawata ko nafata jama on andu ko non kadi o mari non kadi o wa'i kan kadi ɗum ɗo woni lanɗo yo lanɗo haysi ko laami ɗon mi waɗi hakkilanɗen directement e président on ko parti e kadi président de la république on joni ɓe wonɓe ɗo donc haray ko himɓe ɓe wata ɓen manipule de maɗum himɓe ɓe wata ɓen ƴawɓe tippude muɗum ɓe feƴƴa ko ɓen welata ɓe quoi ɓe sikka ko ɗum ɗon woni doole nano warrete haray ko yen heɗodir kono non kadi piiji gono ton ko gande ɗen gollitirte si gollitiraka a heɓata ko falɗa kon jamais donc haray monsieur Ba Ilo hiɗo yadde lit ko réseaux sociaux ɓe mari tan hiɓe mari tan plus que woɓɓe goo ko marata maɗum Tidjane la puissance ɓe wadde golleji mais franchement yo ɓe dartu parce que si a wadde golle maɗa ɗen sa andade kadi haray no way sa fallay won non tigi quoi ɓe yewtete noon piiji buy toujours il donne raison aux personnes qui les conseillent hein ɓe andi goye goɗɗo watarde wowla ma wirta ma piiji go mais ñande goɗɗo yewti ɓe goɗɗum ɓe jonnitaymo gonga e hille himɓe ɓen falaka heɓude gonga e hoore maɓɓe sago maɓɓe koyo change ko ɗum waɗi siɗa faal wowlirande ɓe no haray ko ɓe wattan yila e gon sengo ɗo e on yewtiɗo konngol ko welila wiwgol ɗen duwa wadde réforme dans notre société ko fi hon ɗum ko économie ko social ko religion ɗonon ɗo yewtude fi mum andintina ɗen toɓɓe ɗon memaɗa ko parce que yimɓe ɓen fayda la hiwde ɗum e oustaz na waccugol on franchement hiɗon mari faamu ko tawata himɓe ɓen no duwa hande heɓude repère e moɗon ɗum ɗon yimɓe ɓe heɗito ɗo jaɓe ma accon ɗon kono enen hande jeunesse on ɗen duwa heɓude repère e ɓe hande min noon mi wolirata ɗum ɗo fiituwolgo min mi ɗo heɗa ɗon depuis 2013 ko téléphone men connectoto min mi wawata hirude fo no andila min nami hirowo mi wawata hirude kono wallahi billahi tallahi mi waɗa no réveil fi wahabbagol mi waɗa connexion an ko fixe ga mi connecto mi waɗa code mi naata fiyo mi heɗi toon wonde mi ɗanotono ɗon radio gandal radio gandal ko ɗum welaynolan kon ko Allah subhanahu wa ta'ala on tun andi billahi wallahi tallahi modi an on seeditantola donc haray ko yon wattan yila ko ɓe yewtayno kon ko piiji ko tawata kadi ko kel ha joni ko on idéologie ɓe jogi e kadi sa réveil mille hari on tumale ko mi jiwngoy hande mi mawni mi woni hande jiwo jano hande kay ɓay ko noon mi wiyata parce que hari on tuma ko mi payko mais hande mi mawni kono billahi wallahi tallahi ça m'a apporté beaucoup dans ma vie aussi ko en wattan yila haray wattane yila heɗoɗen ɓe hande monsieur Ba Ilo mi hiwno ɓe sonka ɗo ɗe balɗe e vidéo ɓe critique de Alhaji Alseni oui ɓe waɗi ko tawata sa hii wonde wawi ɓe reprochude n'est-ce pas ko non woniri gonga ok innate ɓe laami hande ko meɗen ton coordination goɗɗo wata laamade leydi ndi laamaɗa jonnuɓe ma on opportunité hara yidata e maɓɓe kadi c'est impossible des fois c'est difficile de gérer hara kadi noon kono ya défendu e ko joƴƴimma ɗon kon avec intelligence mais ɓe ala wadde n'est-ce pas iɗen jaɓi ɗum ɗon mais pourquoi ɓe reproche ɓen ɗon mais ɓeeɗa kan nayi goɗɗo reproche président amen on ko UFDG on kan nayo tuuse c'est que on ɗon nayo wowlani hay fusko moƴƴi ma ko boni au fait c'est que ko ɓen ɗon waɗi yo ko malayka quoi c'est que ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon c'est impossible nous sommes des êtres humains
en respecta ibnu adama mais so o wa il faut que boylingol tampina jama o ko ya woliram mo teddungal e nder sutura fi en wa wurtugo yaare yeso parce que wallay en na fi bonnangol mo na fi tampingol mo ko fi en fo en wonu himbe fi en wonu ko en wonu jalbube ko dum woni wolire donc hare min gon sengo don yo yimbe ben anditu ma tuuse si faljereji wadi ma andintine jaben dum hare ko dum don mi mari ko mi yewta go sengo do pour l'instant je suis vraiment ravie et je suis contente yimbe gono gane na kanko woni problème o oui na kanko woni problème on totalement parce que bandiji no jodi no tampinde oui il y a pas de souci on est d'accord mais qui le permet aussi parce que tu as une force aussi en politique on appelle la force que tu as là, c'est que tu dois l'utiliser contre ton adversaire. Mais si tu n'arrives même pas à analyser ou à trouver des solutions à ton niveau pour contre-attaque, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif. Haray ko en wattan yila ngon sengo don. En inata non go den andi burimo. Ay goddo si mawni burima, ma o heccima, no mo andi ko anda. Kono non kadi goddo no janna goddo o wona karmo ko ma kono on kumpay kunkungo janni don kadi kun kadi burama gandal ma faamu burama donc haray ko en andu dum don kadi vice versa no wada alla tigi inni yukhrijul honno ko mayti hayya min al mayyit hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy donc andi ko ko mayno yaltay ko wuri no yaltay ko mayi donc hare non vice versa no wada kadi donc ko en andi to goddo hande no wama waajade haranga wadino expérience mo 30 ans dans le gouvernement tu as travaillé a woni no fonctionnaire jo oda wonali mi hara mo buruma sengo go il faut accepter hare ko Allah wadiri non donc hare kadi ankadi da way burde mo kadi sengoji go kono ko en jabu hawtugol piiji men mo'idin fiyo din do waaw nafuden ko dum woni ko duudirten ko dum woni ko faamirten ko dum woni ko hebirten darja kono si tawi enen darjaaji meden ni hande no do sukaabe buyno ma diplôme ji do bac plus 5 bac plus ha yeso ton you know mais ben ala e hutorde dum hande enen en wuuray do ha maayen hara ko ni wonirten enen en wawata hebude vision ji jango bibbe mede yo wonu kanyum kadi ko keldi harana bandiji woni ko laamoto en éternellement himbe ben hare ko watta yila dum do himbe go non wolana noma mais c'est ba ilo wattene yila en faut ko combat goto wonden en faut ko faale goto wonden kono accen fal jingol sen anda hunde accen himbe ben mo kala heba ko place mudum mérite makko on haray accen himbe gandudube ben bado ko nokkeli décision ji di wadete ton en burda en fopden wakkili mo kala no mari ko waawi mo kala no waawi ko mari ko jogi kono fi Allah prioriser mérite ji din dans les fonctions mo kala e meden no andi goddum mo kala e men no waawi goddum no mari doole kono fi Allah bannen jama on wallito e der gandal e der mérite fi Allah mi jeji on hande communication no fe'ude do wabbe no ton ko expert dans la communication mais est-ce que une jonnita hakkeji mudum hande ko éloge ji welata en ko en aru innen do monsieur le président on jarama ben kadi na wakile ke hara ko agolla madum bera inna ko ara inna ko biddo waliyu ko gango duma mais ma mimi ara mi habboro do den président ngango yo ar inna la do weltana harami golla hay fus mi fala ka goddo weltano lan ko yami ya hiu golla langal ngal do weltinte naturellement au fait min na ya weltano lan hay donc mi waden dum ko golleji men en walla honi hare hore men parce que on parti si gayni haaju hande ko wonden do min hande je reproche un peu hande parti on libama ko hondum ene marden ko waden fiyo dum don yo relance quoi au fait nen jodi wasi fus wada anden dum don no musude bibbe go no ton sagu mudum kanyum kadi jango ko en wonu himbe fi Allah ten jodo inoden hande waden do réunion way waden do den honno conférence ou école au fait ça n'apporte rien du tout hande da dum do woni objectivité meden on dans le parti nous avons des objectifs très très importants. Soyons des personnes dynamiques, mais aussi des personnes qui ont des convictions réalisables, des personnes, des acteurs politiciens. Mais enen do na dum do woni golle meden den hande. Oustaz vraiment continuer nudo. Kono henon do kala ardo do wolani on dum do ko nani woniri haray mimmi yali haray ko dum o wolirani dum don parce que ko gonga kanni
haray nayi goto kadi sikku ko offense ma ɗum haray ko goɗɗum goɗen andi enen ko pulaku ko en teddodir kono haray ko ma yewten woɗɗi goo fi en waw heɓugol seeɗa no anditiren haray ɗo meɗen weltani on kala ko adduɗon fayda min ko de wotere ɗo mi tawtali on kono noon kadi ko gonga mongoy parce que finalement j'avais écouté la vidéo réécouté la vidéo ko neñande ko Habibou ɗa ɓay mi texte moɗon o mi welano la oui je dis min hande tun woni mi tawi oustaz windi goɗɗum ko tawata min mi ƴettali hakkilani ɗen parce que ɓe ni désabonné e makko min ni no ko oya ko wolino kon hari mi nanali jaka o innino haray ko fulɓe ɓen woni problème ethnique kon ko laggine mi nanali on parti ɗon franchement j'avais pas écouté et j'ai jugé votre écrit finalement quand j'ai réécouté l'audio je vous ai donné raison c'est la partie là que j'avais donné raison encore parce que hari mi waɗi jaka ko min faljuno na onon faljuno mais hari ko écrit moɗon quand même j'avais pas voulu que vous dites ces choses pareilles parce que doit ka abdesamorogo e hoore goɗɗo parce que imo inni min komi tawaɗo e ɗum ɗo innino ko yimɓe ɓen accu soutenugol mi utilisano désabonné voilà et soutenugol mo voilà les cas pareil là donc min hari noon mi écoutali donc j'avais jugé sans écouter mais je vous donne raison parce que mi écoutuno ko in ɗon e ko enen woni probléme o et pourtant na enen woni probléme o ɗum ɗon o tooñi ça veut dire il méritait d'être aussi il méritait qu'on riposte contre lui donc haray ko article gole non annintina on en fopp ɗen wawi faljude kono jonniten hakke yimɓe ɓen fulɓe ɓen ekkito ɗum si a falji jaɓo a falji sa gongini andinti luttuɓe ɓen kadi jaɓen hay tawi woni na e men iwi pullo fuuta on o ƴoƴa wona dusu konde ɗo o ala ko huwali en dusu konde hande ɓe ƴawnamo ɗo ɓe waɗanamo pullo fuuta on no yiɗi waɗangol himɓe bonnuɓe fi communauté makko on mi towna dow par ce que en fof ɗen jeeya nokkugo ɓe ara waɗanamo tapis rouge jango kay ɓe daro kay ɓe fitta gonɗi maɓɓe ne ɓe jogo misuwar ɓe min sikkananomo ɗum na politique ni kala arɗo yawɗo yeyi darani laamu ngo fewtugo en ngun feeno ɗo kamɓe haray on ɗon ko ɓanniteteɗon nano warreten sen inniri noon ɓe ko kañum no andi politique parce que so a yiɓe suɓɓetike ɗo ɗen Dumbuya ɓe yeɓe yetti Dumbuya ɓe suɓike hoore honno ministre de la défense on hari en avant ko fi honno ɓe suɓanimo kamɓe ɓe andi o janga o heɗaki ɓe handi ko mo mari profil mo jogi noon ko ɗum ɓe suɓanimo fi o waɗa coup d'état kankon porto ɓen sonjatano ɓe parce que mo mari debbo française jo o yehi o ni légionnaire jo et puis kadi mo arno hari mo e hoore on ɗuma ɗon on jeune hande ko ɓe laamori ɗo ɗen hande honno ɓe noddirta ɗum e hari honno ɓe noddirtamo avant feeno gollanayno onno légionnaire non avant ko Alpha Condé créé no kon ɗo honno innata honno ɓenta souvent mi yeggitay ça m'échappe toujours hono force spéciale voilà force spéciale on donc hari le goɗɗo go namori hari no ko défense on no wawno wadde coup d'état d'accord kono ɓe daari profil o yawo manin kaɓɓen feetago ko politique ko an woni ɓe anda ɓen ko ɓe an woni tampintinako hay ɗe balɗe ɗo ɗum honno nataji wolon haala wono o Boubacar Biro ko wonɗe wadde ɗo andi yimɓe men ɓen hono hittina fi mum ɓe hono ɓe considéra silla o aro ɗo attaque fulɓe o yeyino o wengino koyɗo toon e sabotugol onno oya ɗo onno oya coin de vrai sage ko ono ɓeynatamo mansabila o yiɗo tentative ji laaɓi buyimo sabotude goɗɗo haalanilanɗe ono Libreville ceerno ko humpitilan toon ceerno bari ɗo wo kaɓe wengi ɗon dolo koye goɗɗo go ari tawi ɗon musi kawtalɓe men ɓe oyni woko Diallo Yacine ni oyni oye woko oya jangeni wo Alma Bakary Biro ɗandi oya koyni ngo wi wo hikka ko hoto guine duwaɗe wadde kamɓe hiɓe andi ɗi piiji hino hitti kono enen on ko honno min koyɗum lordi pullo Fuuta andi alphabétisation o ekkitagol jangugol e windugol hino wawma udditande dambugal jangugol kono udditantama dambugal aduna ngal ko wiyete ko miijitagol société men enen fulɓe ɓen hande hiɗen mari cadre ɓe buy jogiiɓe diplôme ji ko hay ɓe janguɓe dina ɓuy
diplôme ji jadi kono hara haqqille maɓɓe ɗen feƴƴa e bindi ɗin ka deftere on hina gandal ngal wawma sofugol ko appliquegol ko jannguɗa kon enen noon génération fulɓe fuuta fewdiɓe ɓen ɗo en wawali iwde e théorie pour mettre en les pratiques enen e maninkaɓe ko ɗum seeduɗen maninkaɓen o yiya mo muutaki janngugol hino wawi réalisango société maɓɓe on komo jannguɗe men ha muuti gaynata ndaren sectouré kaw wawi sortude laamu ngun en 56 58 yeeso cadre ɓe fulɓe jannguɓe ha towi o sorti laamu ngun hakkude maɓɓe ɗon ɓe lutti inugol mo no o janga ça veut dire il est réaliste ndare honno Doumbouya ɗo hande Doumbouya wona le premier de la république CV Bawuri on ko hen ɗum ko premier de la république en mathématique Sénégal ka oui kamɓe ɗiɗo komɓe woni yiltande o yapaɗe ko Bawuri donc si on daari maninkaɓe ɓen hayka diina yeru ko ɓe wata ko réalise gol e enen ɓe jogiɗen ɓen ko atta hay débat ji ɗin hina gooti wallahi débat ji ɗin yahe ƴetton o qualité ko marɗen konko janggi diina yaha jentuɗa yewtore nde standard na gotum o wawde famude yaha yi'a maninkaɓe janguɓe ɓen gotum koɓe jangi kon nda ko ɓe on gondumana ndaro ɗon rôle Kutubu Sano on oui e rôle jogiiɓe ɓen diplôme ji ko jogii kon hella ka leñol men ndara ka maninkaɓe jogii ɓen francophone ɓe ɓen innen joni oustaz Ibrahima Bakadi parce que ɓen ɗo no jangi français o andi fi acca noon la hakkiyawa par ce que on woni Kutubu Sano ko ɗum waɗi mi haali ɓayɓe fof ɓe gollude ko ɗuma toon quoi ko ligue islamique ɗo se jammitiɗo yimɓe famille kadi ara ɗo inde joni ɗe attaque a wacce hakke ettoɗen tun hara yimɓe ɓen haqqille maɓɓe ɗe memite ndaron patronat on lagine ko ɓuri gon ɗuuɗe ko fulɓe kono ko hombo laamoto ma fewjata ataye ko ɓeyatu yahon ndaron e classe hara ka l'école hara ɗen jilli maninka e soso e ɗum chef de classe hay ɗum en heɓata ono ndaron ɗo yimoɓe ɓe siko pullo ɓe yiyatama honɗum non c'est le maire chanteur peul ou artiste peul siko ɓeya to il est national hay siko sosojo maɗo ɗuma donc min miɗo ɓuri e tañƴinade hono fulɓe laggine ɓen c'est des théoriciens maninka ɓen c'est des réalistes ko ɗo wonɗe pullo fuuta janggay ha rondo diplôme ji ɗin fof kono sa accidimo maninkaji mo jangga o gollane hara kadi mo manto kadi ka quartier ko kanko e monsieur on Condé woni gollidude maɗum ena min ko miɗo mari ɗi diplôme ji ɗo ma miɗo mari ɗum ɗo ɓe yeggiti enen ko hunjagol dartine ko ɗum wawɗen quoi enen on est toujours soumis en fait ko soumission non ko ɗono wiwde ko hara mo jogi diplôme ji ɗin fof ko arata ka quartier ko o mantoto ko himo gollande monsieur Dramé monsieur Condé wawi famde mon ko wole mi faami gonga moɗo ara moni fier de ça nini Bawuri koye ɗum mantorta koye mo gollande Doumbouya patron makko Sayfullahi koye ɗum mantoray noon koye mo gollande sectouré wallahi onno selludalen koye ɗum mantorta mo wona baba makko woni ɗum no Lansana Conté onno ko Lansana Conté haray waɗimo ko woni ko on innuɗon noon kañum min mi jangga ko jangguɓe am ɓen woni bonnude ko haray si bonni qualité fulɓe ɓen ko jogii kon enen fulɓe ɓe sakkitiɓe ɗo ko qualité yimɓe woni e ngala qualité yimɓe woni e ngala ko ɗum soñji leñol men ngol hina fuu so soñji en ko qualité yimɓe woni e ngala woni noon ka religion woni on ka politique woni économique ko qualité yimɓe mankira ɗen ko ɗum woni jama o jaɓata a memmini ɗum pullo no laaɓa pullo no mari jawdi pullo no mari gandal honto impact o woni ala ko société ɗen soñji ɗen lutti ɗum e soñjano e watti tawi enen hara en jogaki barki non ko woni en ala gollitirde Allah no okki en barki woni
onen gollitirta on jarama oustaz nani franchement he wakkiloɗen enen hande jeunesse on wakkiloɗen darten hoore meɗen fota wana seeɗa itten hoore men ko wonnoɗen ɗon avant artiren hoore meɗen waɗen update honno upgrade hoore men ko en fait ko adi artiren hoore meɗen ko han wonde ɗon hande aduna fof ko ni yarete kono waɗen hoore men haren en lundaki dina kan en lundaki huwondiranga ko société kono kadi haren waɗal hoore meɗen himɓe wonɓe kadi toujours ɓaawo enen ha joni en luttiti ɓaawo goy ha joni en ronko andude ko jokkuɗe wattane yila nani ara min ko ɗum ɗon heɗoɗen noon oustaz par ce que ko ɓe poyjiɗi ɓe tusata ɗin fof ɓe mari audience donc poyjiɗi ɓe tusata ɗin fop haray woɓɓe goy donc poyjiɗi ɓe tusata ɗin fop haray woɓɓe goy message ji ɗin haray no wallitoto en jokken ɗi laawi ɗo enen kadi heɓe miijitotoɓe ɓurɗo wallitotoɓe hoore mum kadi hara na habbotoɓe goɗɗo goye walluɓe on jarama inchallah ara albarka mo nani o weltanama musidɓe hay si tani ko fi wurnitugol mawɓe men ɓen tum hara ko ɗum waɗayno ɗe haran no moƴƴi kono a yiye ɗo a waɗa o initiative ɗo wono Yasine Diallo ɗo o yii politicien jo men ɓe marɓe parti ji jañi o yii goɗɗo no walliti o yiyata Boubacar Biro ɗo kadi ko même chose ɓe wonduɗen ɓen kamɓe heɓe joƴƴi o yino ɓe daraniɗo fi Sékou Touré o yino ɓe daraniɗo fi André Touré yimɓe maɓɓe ɓe hiɓe waɗi ɓe valeur enen noon ko yimɓe men ɓen woni hinaɓe fus hay ka fulawaji men mawɗo men mara teddungal almamijo men mara teddungal horejo diwal mara teddungal se yehi hoti Guinée en tawayi kamɓe yimɓe maɓɓe no mari teddungal se yehi Guinée forestiére même chose hoti Guinée même chose pullo Fuuta mo kala e men jannguɓen arabu no moƴƴinani hoore mum yimɓe tedduɓe hina he africain ɓe jannguɓe ɓen porto kadi no moƴƴinani hoore mum yimɓe tedduɓe hina he africain ɓe aren pire hakkude Soudaysi on e Jean Paul enen ka société men ka fulɓe en ko ɗum ɗon koko jannguɗen ko woni en ñaamugol en janngirta avec critique ko absorvugol ko moɗugol enen janngirte ko en waylo ko wonɗen ko wonen goɗɗo goo yimɓe luttuɓe ɓe janga fi boni hoore maɓɓe araytu wola pullo no laɓa pullo no mari hakkil pullo ino ɗumanni donc musidɓe haray muradu ɗum ko en ɓeydu wattangol illa min mi yetiki on o combat mo wonɗen ɗo mawɓe diina ɓen ko combat mo ɓe onon ko ɓe waɗata kon no hani tawata nafa e leñol ngol jam on politicien ɓe men ɓen ko ɓe waɗata kon tawata nafa e leñol ngol horeɓe économie ɓen ko ɓe waɗata kon tawa nafa e leñol ngol mawɓe fi huwodiral ngal jokkere en ɗanɗan social on hara nafay kono mo kala si inni ko indépendant ko haajuji men ɗi bonata haajuji men ɗi bonata ɗin piiji ɗi wawa seedugol sellu ko waɗata kon hande no wawi nafude leñol ngol no wawi lorrugol hay so inni kanko ko politicien kono min mi yetiki o min e o kam mi woni ɗo ni min mi jaɓay yennede mi jaɓay aybinede mi waɗa yer ko mi wawi ko on faami min ɗum no wata mapi on ete tun jantuɗon ko wadde mi yawata ko goto kono hunde nde si mi tawi nde ɗo no jama no hani waɗugol nde andugol nde mi aray mi waɗa fanna ma miɗo wawi ɓantugol hoore ande ma ɗum mi haajaka goɗɗo yo weltanolan mi haajaka e goɗɗo jarnan mi haajaka ko goɗɗo atakatalan min on miɗo andi ñande go nafa e woɓɓe go haysi min mi naftorali min ɗum nono ɓuranimi musidɓe stano ko mantede tun e jonnede respect mi falano miɗo wawno wonde yilto o paɗe jano ono min ɗo mi yiide e alaji selu min yewtide o miijino siko woɓɓe go noon siɓe heeɓino ɗum ɗo ko hendu ɓe waɗata ko arugol wona grille min ɗo ina ɗumi watta na ɗumi watta on famuɗo hooreɓe ɓe yiyoton ɓen ɗo ɓe fof tendi noon ka leñol men ɓe fof miɗo wawi ɓe mari accès e maɓɓe woni ko patron ɓe woni ko politicien ɓe woni ko hooreɓe diina ɓe kono mi ettoto wondigol e on tigi ko tawata kon wawa en nafugol
solano hande ko yiltere paɗe tum mbiɗo mari nomi yiltira paɗe mi laɓɓay ɗo doloki moƴƴi mi ɓorno mi waɗa kufuni min ɗuɗɗintino kala ka yanɗo hara ɓe senike ɗo ɓe ɗumannike ɗo ko ɓeɗo waɗi ɗum ɗo kono ɗum waɗa fus. Prenez des photos avec cellule d'aller et publier, qu'est-ce que ça veut dire? Mimmiɗo mardi ok ko faloji mimmiɗo mari photo ji mi e sellu kere ko ɓe mi confirmana ɗo yimɓe ɓe mi e sellu meɗen andidirma meɗen jokkodiri on wawde famude musidɓe donc haraye musidɓe wawe ande ko wawi en kon nafude mi hay hecciyanki goɗɗo no innalan o wondema haray oustage hina ono hanuno yeeyugol ɗi t-shirt ji e ko wontu ono eɗon jippiti miɗo Bruxelles komi wonno yeeyde t-shirt ji miɗo wallini ɗon miɗo saadi rewɓe no yeeya bindi an ɗon kono ko hen ɗum waɗata ko golle ɗen hitti hina min komi ɗuɗɗintinto ko o wawde ko golle ɗen luttata ñande yimɓe ɓen ko fayde ko résultat on ɓe sabborma hina ɗatangal rewɗangal ñande go goɗɗo sen anditiɗo fiya onno Almam Bocar Biro e onno Diallo Yasine woɓɓe goye tefoyta ko méthode hombo mi rewrima ko goɗɗum go honno mi waɗi ko résultat on sabba donc seeɗen e ɗuɗɗintinagol mara nafa fus pourquoi tu n'agis pour tous les Guinéens ou agir pour tous les Guinéens, qu'est-ce que ça veut dire? Pour venir dire que non, la Guinée est une famille, la Guinée, tout le monde doit se pardonner. Moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je suis pour la justice en Guinée. Un criminel doit être traduit devant la justice. La victime doit être rétablie dans ses droits. Donc, et quand tu as cette mentalité, on te dit que tu divises les Guinéens. Moi, je ne suis pas là pour mettre le bourreau et sa victime dans le même panier. Donc, ce n'est pas la peine de me demander de réunir les Guinéens. Quand tu parles de la justice en Guinée, on te qualifie de divisionnaire. Et moi, je ne suis pas pour dire que non, les victimes doivent pardonner, on doit honorer les bourreaux. Donc moi, je ne suis pas dans cette mentalité. yimɓe buyno ɗo kono miɗo etade noon ƴettugol allo assalamu aleykum Waalaikum salam. kono way ɗo e jam Yetude Allah. Naam. no ɗo ko min taw namude kono landila mi ƴetto Har min miɗo heɗade. ok Har miɗo heɗade dey gaɗe quoi. Hay mi yaltino ga neɓi. non gasi haray Ko kindi fen ɗo miɗo wakki saku hanko miɗo hotude ka suudu. no ko noon addi demande no gasara ko automatique haray ko automatique ɗo ko automatique ɗe wawi noon kadi yewtude ay ɗen happy ko sendoden ko woni tun haray ko be hara so tawi ɗon andi ko min koye yewtude si miɗo andi ko komin woni koye yewtude ɗo nini si tawi hara yiɗon siifuno ko ɗum noon mi woni yewde e hoore chise mo moni o yewtude ko ɗum woni wolde non min har mi yaltino kono mi ar mi yii après mi ɗumanmi automatique arɗo c'est pas grave ellala ɗo haray Allah moƴƴina en quoi allahuma amin merci beaucoup awo jaram
Allô. Oui, salam alaikum Ustaz. No songo de wa alaikum salam. No. No e wata yoddude yafuɗo. Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum salam. Eɗo e jam. Alhamdulillah onolle. Alhamdulillah. Alhamdulillah mi jentiguiro yewtere nden ɗon labbano foti. Voilà min ko piñi seeɗa e tum fala ɓeydugol ɗon on tigi jippo. Min ko yiɗugol tun sengo IFDG ko ma ɓe jaɓa farjitede fi ko ɓe watta hakkille fi yeeso. Hikkiti ɗon kadi nane on wuli konngol no jogiti gonga hono pijon ɗo ndi san so ndari Europe ɗo les politiciens ɓe haale fi dina ɓe haale fi sport ɓe haale fi piji ɗin fop no piji ɗin no joggodiri en fait voilà voilà so bonniriɗa bonneɗa kadi voilà hikkiti ɗon kala kinnugol Ustaz no jenta moƴƴa no amin vidéo ji mi publie comme 4-5 vidéos ko par an ɗi fof maɗɗi ko 15 ka ɗi hewti no jenta moƴƴa no. Ok. Page mo kono inete? Page an go mi hanno yon après par exemple fala ka himɓe ɓe gandu ko mi woni ɓawa page on. Ella mi après no wawi marde hay so tawi ko min sino falalan suuɗude na ela. Non so tango sa. Non ko mi falan wiwde non. Import on ko ɓuri kon hittude ko yimɓe ɓen anndu ina min komi andata ko on bo woni onon ma ko luttuɓen hay min tigiri hay so yewtalila. Ok on tigiro page on go on fotti e page on. Ok moƴƴi. Vidéo ji an ɗin komi publie kon ton sengo mo mi publie to ɗi 4 à 5 ɗi yewti ko entre 11 et 15 ka no jenta moƴƴa no. Ok. ɗo kadi no mari publie go vidéo mon kadi ko halton fikkimite fifindingo hakkille jama e jama ko faamo ono wonɓe ɓen senditude fof miɗo weltani ko sabuna vidéo ji an ɗinini no majjude ɓami mi ala télécharge ude kono miɗo yiɗi yimɓe ɓen no taƴude naɓa ka YouTube ma ɗuma ɗon sengo koye ɓe wallitila wono so daari ɗe balle ɗo ko haallon ko fi ko feƴƴi konko RTG vidéo ko waɗi kon kertesi har o yalti mi hari goto ala haalle fimo min noon on tigi emi mappi seeɗa min ako honno fulɓe andirta fimo mi ari mi fotte lève mon eno haalde fimo mi enregistre on mi yehi mi kuppi ko ɓurɗo moƴƴugo ko jamma ko famata ɗon heña mi capture écran RTG on mi publie on ara jusqu'à 22 cas. Compte ma non buynomi non le blogueur fulɓe fuɗɗi haalugol fi mum voilà par ce que har no deƴƴi ɗo kadi voilà mi o lève ko waɗɗon ɗo joni ɗo on publie mo e Facebook. Non mo ka Facebook sinon fala non enregistré mo non mi yannemo toon par ce que ko mari joni ko suudu haɗa fuɗɗi kewtere monde mi enregistré partie fof par ce que mi yetta woni partie woni ɗin sensible fof ko gentoto ko onno ɗiɗi noon arano mi kupimo mo ka YouTube ono mo ka Facebook ɗimmo on kadi o mo wonɗe yewduɗo kadi mo ton way fof il faut maɗɗi emi yanede on ka jamma on kadi fayde so vidéo ji ɗin soɗi so mintaji ɗin haɗa ɗi e so ɗi juuti ko karamɓe aɓe jentorto ɓuri kon ko 5 minutes on so ɗum ɗon ɓe jentoto fippoɗugol voilà mi yanay ko mi yanay vidéo ko page mo Facebook mo waɗa ko piji watte ko publier ko deuxième compte on fi jama fifindingo hakkille jama o inchallah voilà ko ndugol on to no jenta moƴƴa on jarama Ustaz alay albarka en fof ine weltodira ni nani on jarama ok mi ƴette ɗo joni aden goto miɗon andi hande haray hollande go kadi ne woodi cippirtede France Espagne mi tangini ono ɗon supporti on bo min ko Espagne de mi supporti min ko Espagne mi tawti
min ko Espagne mi supporti de min ko Espagne mi supporti France jakaron France ɓe no heewi ɗo français ɓe no heewi ɗo jaka non andi lagine génération ji ɗi changino ono falo jari mi yaala invitation mo donc iɗo wawi ardude faloji hari mi yalnane invitation mo hari ara non fayda Guinée me aɗu taɓe yiwde ɓe supporti France kono joni génération ji ɗi change gondol bo so jarama on jarama oustas on salminama on gari mi salmitama ko sadi mum nam haray ɗo battane golle ɗen on jarama ino yottade on jarama yo Allah ɓeydu ko pihu gotu min mi faala andintinde ɗo ko woni e soñjude jeunesse on hayɓe wawa finugol surtout ko yaade côté sonnaɓe ɓen kon jama on ƴetti mbaadi ndin labede nden ko ɗum ɗon ɓe woni hikkinde yeeso ɓe acca piiji duwaɗi ɓantede ɗi donc haray on ɗon côté jama on dowa wattande yila mouradu moƴƴuɓe terto fi ngari yoɓe terto ngari ko ngari wona ko ɓuri kon wono sonnaɓe ɓen mandora pullo no labano ni no yahini nayi ɗum fewri ɗen fewdo ɗo donc on ɗon point hino tawa ko woni e wadde ha sukaɓe buy kadi hara ko yawgol yewta fi dewle e kele yaga ɗe piiji suka ɗum ko ɗum acce hande no woodi piiji ɗi déportaki an ɗo way ok ko non woniri donc hara mi hakkiri ni haala kanko ɗum ɗon tumi falno ɓeytide andi min sago an ɗo en ara woni yewten ɗo siro mari message ko waajagol o waajoto ɗo worɓe o waajoto rewɓe nam ok arugol tun dictana rewɓe ko ɓe hani waɗugol min mi yiɗa ɗum no na dictugol ko point jentelan tun jentelan société men ko waɗɗen kon jippiti ɗen golle worɓe no e mum golle rewɓe no e mum min on catégorie donneur de leçon aux femmes mi jaɓa ɗum ono worɓe fulɓe ɓen no wadde ko hani ko waɗugol ko waɗɗiɓe kon no worɓe ɓen e rewɓe ɓen fof mi wona yewtude fi mum kon ɗo ko rewɓe wonno e yewtude siɗo ngari ɗo siɗo mari ko yewto sukaɓe ɓen on yewta e worɓe ɓen gayno yewto noon kadi rewɓe min ko discours ko noon min ka an si a waajoto moodi bon a waajoto sonnajo sahi ɗon no nani ko ɗum duwa ko noon min mi waajorta min mi arata ɗo on hay siko debbo woni wolde min mi jaɓata ɗo yaar ɗo attaque a worɓe nam nde faami worɓe e rewɓe no genti eyo hiɗen mari probléme ji argol ɗo sappo rewɓe ina ko kamɓe woni responsable min mi jaɓata ɗo are ko yewtere ne woni feewaali ko siɗo mari ko yewto sukaɓe ɓen worɓe ɓen min jantoto yewton ɓe si on gayni yewton kadi noon jiwɓe ɓen ok ɗo fiyo yewtere nden faamu haade ko pullo mi wona yewtere on anndi so wii pullo gorko no toon debbo no toon ok donc haɗa komi faala wiide yo pullo on tertogere ngari eyo ko message an gonno yoɓe tertogere ngari ko ɗum ɗo mi faalno feƴƴinde eyo hara on jarama hara min kam mi weltani ko on jarama hono gari ko jaɓuɗon ko eyo salamu koye wowtur société men wonugol ko wiyete kon yewtugol jama o mo kala waɗamo e responsabilité makko wonugol tun gorko yonata ya aru haraɗa wawi wolande rewɓe fof bona worɓe ɓen fof moƴƴa nam ko non wondiri donc hara e bandiraɓe ɓen no woodi moƴƴuɓe e maɓɓe ko seeɗaɓe woni bonnude worɓe ɓen kadi no woodi moƴƴuɓe e maɓɓe ko seeɗaɓe woni bonnude
donc won gongol tun gorko yona wonde ma haray ida buri rewbe fo da wabe jonde be fo leso no wodi rewbe do burbe en hakki burbe en gandal burbe en faamu burbe en diina mojuka naam no wodi do rewbe harabe unji alquran no wodi do rewbe harabe jogi diplôme ji on doctorat naam okay fi to ba gorko holla wonde ma da wawi wolde hore rewbe fo naam way ittude non haqqille naam kono mi wino hara ko yewtere ne woni feewaali ɗo komi faala wiwde hara pullo on yo terto ngari ɗum ɗon naka rewɓe tun hay worɓe ɓen fewon ɗo so ndaari buye maɓɓe ton no jokki ngari gasi hara ko woni message on on weltanama ko fallo wiide yo jama on terto hinnagol fi ɓandu nun tun naam ɓe wakkilla haqqille ɗen e ko woni noon kadi e naamuji ɗin e teddugal ngal e yasi naam hono batakoru mon ɗum ino laba moƴƴa noon kono wiyete de batakoru ko ɗum ɗon woni message message mo no laba batakoru mon jarama mi weltanike on ay weltodira ni nani salamu aleykum aleykum salam ok on faloji 1 minute donc andi faloji kadi ko partenaire kamɓe kadi koɓe waɗa ɓe live ji donc jentuɗen ɓe on 1 minute on say kono mi andi mbodi faloji ɓe on ɓe darta balo ɓen noon sappo tewde mi huɓɓina télé on kene on jarama wi on jara ko fuɗɗi kon taw mi naɓita mi on adresse an on fi dolokaji ɗi mi falamaɗi ɓornade waɗa live joni gasi e nder nde yontere ɗo mi daare no gasa mi yahay Bruxelles faɓɓi jamma nam aray mi salmini wonɓe ɓen ɗo fof mi landike si ɓe jang aray min nayi min ka sengo TikTok ɗo ko ono woni karamokoɓe am ɓe landi noon on yiɗa coobede mais jama on buy innayi ɓe ndara on ɗara ɓe winda ko on woni solution on ko on woni déjà taw hiɗon wadde solution hiɗon arde wolana yimɓe ɓen ko ɓe foti wadde hiɗen foti accudgol mantede pullo ko dimo pullo no laba pullo no okka pullo no mari jawdi ɗum fof kala wolanɗo ma ɗum ko fi arnakugol ma sen arti ka ɓe neniraɓe inneteɓe dusu ɓen ɗon jama on yo watta yila e maɓɓe moƴƴa non min mi meeɗino wadde live jajiraɓe go ari décrotique sifiti ko ɓe yewti kon min dari men tawi ko vrai ko nenira ɓe manipulde hay ɓe neteɓe ɓen tijjan ka panel maɓɓe kamɓe tigiri ɓe ari ɓe inni kamen probléme no toon mais kamɓe ka maɓɓe probléme ala ɓe inni kamɓe ɓe mari gawloɓe hiɓe mari ñowoɓe hiɓe mari wattoɓe paɗe c'est à dire kamɓe ɓe andi koni kon feƴƴude Fouta mais de fait que ɓe falaka ƴettude ɗum ɗon waɗa ka maɓɓe ɓe ƴetti ɓen ɓe inneten ɗon gawloɓe ma waɗ honno bayilloɓe ɓenni kamɓe ɗum ɗon no ka maɓɓe kono ɓen ɗon kamɓe ɓe traitaɓe ɓenni ko kamen tun wona traitede goɗɗo publia ɗum ɗon goɗɗo feƴƴina ɗum ɗon jama on heɗito oyna ka makko min ka an no laaɓi poyi ko kama tuuni min ka an tuundi wondi toon ndin ɗon menen min etike ndin ɗon ndi laaɓi ko non o wonno wolirde mais jama on famata yewtere voilà e kadi yimɓe ɓen yo andu yewtere no mari très important c'est à dire communication no mari important e jamaji ɗin mi jonna exemple goto ndaare ministre de l'administration o yalti ɗe balɗe min o markilan neɗɗo wonɗo organise ude élection woko on ɗon organisata élection fi yo laamuji ɗin sanju à l'occasion ndem fatunde wo premier président maɓɓe on on président jo ɗon o waɗi duuɓi 27 ka laamu wo Mamadi Doumbouya ko ɓiɓɓe duuɓi 26 voilà 26 wo waɗi duuɓi 26 wo Mamadi Doumbouya no ƴettimo kon baaba wo himo yeli Allah yo on ɗon waɗu ɓuri ko on ɗon waɗi kon joni noon c'est la personne qui est censée d'organiser des élections pour remettre le pouvoir à un autre. C'est-à-dire, il y a un programme de Yimbe en avance, dire que, Hande Kaido, on ne parle pas des élections en Guinée.
ono mi so yo be mande jalo do e men mingol hibe andi enen do ka opposition wonde kono be rado ray ono lamu go dumano kono dum marsata ko oy be programme kam Sékou Touré ko gaynali gollagil onno sifa Sékou Touré hebota ko lagil on dun daranke do o do o yaay c'est-à-dire kambe do be wawi projectade be yiyay ka woddi enen non tandis que enen koko wi don konko ƴettitugol haykabe mabbe be jandintinnabe ha be hettitabe hande sen ƴetti ancien be Madik Sans Frontières o mo wi don da so manda ko sojo ben don fu ko yimbe resetanobe me yimbe men wobbe yaani man tabe cobabe hande ko exactement ce qui ko binaro be rondi be addi sellu no mari complexe e ko wiete kon encadre peul si a addani inde hara no windi Mamadou Diallo a addani mo goddo go no windi Bangoura hara ko mo mara diplôme sellu ina jette Bangoura on sellu no mari complexe asimu gol hore makko kanko dini mo andi goy marsata be yeso bedo kono o jaba hore makko mo jaba non hore mu marsata sellu dale se addani mo cadre be dido hara pullon no mari diplôme je kendude jaynay a addi don goddo go inete do Toliano mo primaire sellu ina jette Toliano wadon en yetton Diallo watton de e ka ko dum non no wiide yewtere no mari no wirdo non donc ça woni do yimbe be nyinnaji kayna so sabo justifio moi l'homonyme de mon père c'est Malinké mon père lui il dormait chez les Kissiens kala mo yiruda e dimpi ando do fokita moi j'ai construit un pont en Haute-Guinée afatala wawde famude kala mo yirata dimpi neddo ko wonda gon dum duwama ka hanama mapingol a jokka dari Alpha Condé do Alpha Condé ari no tefi ko hombo woni posto RPG ma woni wona posto ndare dumbu ya endo sibe no mu de yimbe be no okay c'est no mari complexe no koko wi don ko e kadi no miniri no yewtere no mari duma présidentiel wawano ƴettude yimbe e aybinaynobe mo hanki e yeso jama inna odo number 1 odo number 2 odo number 3 mo mabbe be na number 3 c'est-à-dire be yimbe ben do les français de l'abbé et des moutons antigir ara ƴetta innabe ce sont des blogueurs responsables haray andi ko ben gon feƴƴi juste ba neñande be ari be mantima donc ipiji lana ngande bawli e ba dernier juste dernier mot e bawo ko wiyoton ko neddo yo jabo hore mum o wolay do kadi kongol souvent anu kongol dumanti bref kongol e sapikilan ko wayn mais bon yimbe be yo jabo hore mum andita do hala c'est très important communication o yimbe be watta ila e mo bisu konde mi jenditoto be mo ka YouTube bay min hay redivision ji mon goddi goko ka YouTube mi jenti totori bay na so no be mi wawata arde ko live ji mais wobbe go no wakili den golle do modda be sendita video ji mon di moddanon ka YouTube min lam jarni on la tori Allah yo Allah on burton junnude balde cellal e danda on sago aybe voilà aray yo Allah wada nyen jam on jam inshallah disu konde ko fula fob yeto fala dum awa musibe aray way hanno hajja jama ko non tigiri de hani hebbitagol nediji men dinga cuudi ka jande fo aray musibe tedube ko do woni hattude hande rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim yo Allah hinno yaafo fatibe men ardibe ben fo waccide mawbe men wurobe ben o wada barki kadi e be ngureji men din o yaafo en so jettita en yo Allah moƴƴina en leydi men di yo Allah uttin fi Fuuta Jallo banta bibbe Fuuta Jallo ben banta bibbe lagine ben fottindina yimbe leydi fo e hore nundal ko alda e toñe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun